nihin October nikul nikhat thong nikul li daha kha post thong Chimnak sham kan thok changlai CB Ṭanhtu Ralzaam Hruaitu Pawl Lawngtlai a Ṭhutdir a hartia matupi upa pakhatni achim Lawngtlai a adormi CB chungtal CDF matupi braike wandir kamtu Ralzaam upa pakhat Raljimpek atoncha a Lawngtlai a CB lei dirkam tu upa Pawl Ṭhutdir a hartia Raljimpek atongmi pu bu phewni achim Lawngtlai khupong saika Ralzaam khem a ummi pu bu phewni CC atan Tlaumi na cha a chun Lawngtlai a Ṭhutdir hi a harngai naite khan WLA zung a ankau I kut an ka thlak tia achim WLA ni Raljin an pek ruang a pu bu pheu hi Lawngtlai in azam tia online a bia achuak na in ama pu bu pheu pumpak ni chun kazam bia aselo damlo ruang a aizol sizung a ko umta bia asi tia hakha phausa achim hi kong he pe tlai hin matupi Ralzaam upa pakhat ni pu bu pheu hi malhan zong a WLA ni Raljin andak pek langmang Ralzaam khem a khrifa bu dir atim I mizapi ni andu locha a an report I WLA ni Raljin ampek ton tia achim WLA ni voinga voiduk shrong an ka bank an ka thong tia pu bu pheu pumpak ni achim na in WLA upa pakhat ni chun Ralzaam nak a khrifa bu dir loading Timi zong khrifa bu adir hlai a khotlang I thit shwe nak nol zong azul du lo cha a voini kan bank kan vel lo tia achim chinram dau thlan nak a CB le CCT in phuni in an icheu hnu a Lawngtlai matupi Ralzaam film chom nak lei zong a CB siang in le CC siang in ti in I than cheu nak achuak tia Thawng kan thai KIA ni Tuluk-Myanmar Ramri Pangwar Khua a Hriamnam zanga Leng a Laak Tiluk le Myanmar Ramri a ummi kachin ramkul chung I Pangwar Khua Laaka daunak a KIA ni meithal zun zanga Leng a Laak tia thai asi KIA ni zarhni chung a Pangwar khopong a ummi SAC Ramri chongtu Ralkap phunkhwarnak pi le adangdang sakhan fa dau Pawl an lak di hnu a Pangwar Khua zong October ni thlai riat zan lei a an lak kho Pangwar SAC Ralkap sin in Hriamnam zanga Leng KIA ni alak pin a SAC Ralkap an nung in an tlai mi na zong an umlen KIA ni atukum mas thlathok in kachin ramkul chung I SAC Ralkap sakham Pawl dau sham athok I nihin ni tiang a khopi hlei ni alak kho chang tia thai asi Myawaddy a Paracut in Zuangmi SAC Ralkap panga Leng an thi Karan ramkul Myawaddy a SAC ni vanlong in athlakmi Ralkap Pawl lak a Ralkap panga Leng chu Paracut a on kholo cha a an thi tia tol chungmi ni an chim nizan October nikul chun hnu swimilam pakha shong a khan Myawaddy Khua a SAC Ralkap Pawl chu vanlong in minute pangadan voikhat in an thlakna tol chungmi pakhat ni Ralshang Pawl vanlong in an thlakna Myawaddy Khua mi zong kan law ngai voikhat thlak a minung pali in an thlakna kan mit mu a minung paruk chu Paracut a on kholo cha a an tla I an thi tia achim Myawaddy Khua a SAC Ralkap Pawl Paracut in an thlakna lan a SAC Ralkap ni fighter jet pani in dona tlang chung a bom thlaknak zong atwa tia thai asi Taningtharyi a Tilawng a le cha a Thimi le Tlaumi an umlen nizan October nikul zan a Taningtharyi ramthen palo pengchung a minung som riat shong an ichit mi Tilawng a le cha a an ruak in an charmi na an umbang in ruak mu ri lo mi zong an tia thai asi nizan zan swimilam pakwa shong a palo peng choka khote in me khwa lei a akal mi Tilawng chu rili tilat ni aden cha a alet tia mi bom tun ha ni an chim Tilawng chung a hin Thailand lekal a tim mi Pawl siang in kai ding in a tho mi ngak cha Pawl le Ralzaam Pawl zong an ital tia thai asi Tilawng a chit mi chung a minung somruk le pakhat hi an kham kho na tia tol chung mi pakhat ni Delta News Agency sin a achim na in Myanmar naw le adangdang thongjam nak ni chun anung in an kham kho mi na an umri lau tia an langtar ve tol chung mi pakhat ni nu paruk le pa panga ruak an hu chang chu chung a chun thlathum bo te zong atal Tilawng a le mi a tol chung mi le Ralzaam an ital na tia achim Tlaumi Pawl mu an si nak nga mi bom tu na ni petlai in kol hol nak an to choma leo asi palo peng chung a ka dau nak petlai in a cha a Tilawng in du cham pau a kholtlon kho asilo I Tilawng voikhat achua chan a atu bantuk in minung somsari in zakhat kar lakhi an ichit ton tia tol chungmi ni an chim